Channel ngai chatute in Savai indu sakna chibai Manipur ground report. Voin Niriat January sang hi som hi ponga nilai ni ania. Zanindar som tinga chanchin kan fiat hi anga tang puin report kan ron pe do na ni. Tukin lama khan Thoubal district Heiro police station Salung Farm Thong Khong Muna Meti Ram Noi Mi Tele Central Force Te in Ka Na Athenga Chanchin kan lo hiat theida na chuan Meti Ram Noi Mi Te hi mi pakhat ka tlum ani hi Thoubala aning chu play mania kum som hi le pali ani Central Force Te hian ral thuam po an mantelin an soibok tin hei chanchin kan fiat dana sugunu lama po Meti Ram Noi Mi group krang ten poisa an khon na sat lot tu ka wangin sugunu le a cheve la meira pai bi Meti nu hovin strike an ti boka tin hei arambai tengol le state police te chuan nimin zan dar ko le minit nga a khanin gam gi phai kangpu pi lamania helai hi gam gi phai lama silai mutam tak an ron kap ma se kan volunteer te chuan san taka an ngai lo ti te tin hei reverence din haulai tuna moilum palela thi kha ania nimina khan aruang an ron pura lamka an ron tena lamka atangin kangpu pi lampanin aruang an ron pur kha tuna makhan anti nirong ho khuwa khalai huna khanin kong an dana wangin heng naga ho wina kung an dan wang hianin leimak huanga tuna hian aruang ala ti kha chanchin fiat ani boka tichuan hei suspensions of operation group a KNO polai ho tu pathum le UPM atanga ho tu pani chu Nimin Lama Khan Delhi Lama Ministry of Home Affairs Representative Advisor AK Misra le Intelligence Bureau Director Rajesh Kamble tenen India na anneyani ti kha fiat ania suspensions of operation group ho hianin an hun hi February kumkalta sam hi som hi padia khan zo toa chumi zo a suspensions of operational signatories tele Government of India kha October sabi sopi palia khan anin bia khamian in biak na kha tuna hian an sunzom le chawani ti thu hiat ania heta hian enge an in biak na thu hi mi puiwan tlang hiat turin engma an laron puang lo ani tichuan hey arambai tengol hovin Muslim sangwal avoksa an barli awangin meitele pangal Muslim ho inkarabu huak aso sam na sal ani ti te fiat ani tin hey saibul lama meite te chuanin JCB in kongte anron sial ti te ka video turina oma tin German road Suresan pule kampupi in kalpo na kongpo ka meite hovin tuna hianin mindan sa asak an tumbok ani. In hey pi neisi saibola tunhwa arabar buleta security force te hovina amit khoban ka sakha afanuwa tanga chanchin kan lo domta na thatlama panze ti kha hiat ani bok ani. Tichuan hei CRPF Patrolling Party kalho te chu Manipur le Myanmar ramri bordera ambush antok tiom takani video te aron viral muturin a omboka tin hei voin lama bok Manipur Pradesh Congress Committee ho tu
okram ibobi singa hovin voina khanin governor thar anwa muwa chuta anwa soipui te chu tam puin manipura dam hi te kar indo na hi engtin nge inrem na asiam le theyang ti te le meite sam tam tak asing tel tak meu relief ke ma om te hi mani in le do engti ka nge an lua thei le ang ti te ba ka helai relief ke ma om hu hi an har sa te zom ani ang nimina po kan ron puam tua relief ke ma om pakhat e meichia kapasal ni na po tanga vel sa wala ni kha po kai ok sumani kha khang te wang po khanin relief ke ma om mei te te ta na har sat to sia an watlen ti thu te kha hiat turin a om bok ani tin hei chanchin gan lo hiat na na chuan tuna a lo thleng tu ni sawm pahnih January sang pi sawm pi panga pathian ni chhundar khata Bishnupur CI College a hming hi ima kunung lairembi an ti a helai hmuna hian arambai te gol tura in pethar te chuanin thechhamna an nei bok don ti te kha voina ta na Manipur gam report tang puya kan an pek theite an nei ani mundang danga chanchina tam puin kan han ngai cham dia diata in kana le thil du om lo teng ero song a om lo ani ti kha kan han report thi ania ti chuan hei unau zo fa ten mun tin le ram ti nai tanga ran puina manipura ral san le harsat na tok te ta na ran puina in ron pek kha tuna sai bola nu ho hei zantam an riak to ania rual sun wai an riak a harsat na tam takara eng ho ran puina tu hian in sumron tu ka tang khanin seng sing khat voina pe ka nei ti kha ngai cha tu tin in riat turin kan ron puang bok ani e ole kha jong kha voina ta na Manipur Ground Report ka kan pek thei te chu an ni e ole abeng wa tha ke ti chuan hei aram bai ho che dan te mei te hel ho che dan te han thlir hian Central Force so te pon kap zel to mai si a hetiang ani chuan eng angin nge kan u nau te lama hian in ka na hiat theng le thowang em ti lai vel bor I thlir dan le hey ni e Central Force te ho po hian tu da ama point kan suya mei te ram noi mi ho hi suspension of operation na hnuaia oman ni lo wa wang hianin adan dik taka chuanin Central Force ho hianin na sa le zuala an ni ho hi an dei tura ni lain kan hiat angin Central Sarkar lampang hianin tuna mei te ho hi an chan zo ka wangin Central Force ho hianin an chet tur ang hianin mei te ram noi mi ho chunga hian an che lo zo ka ni ya ni e chu ti chu ni ma se tu na hian mei te ho hianin min ron bei le nge thawang a chana chu tu na hian min ron bei lo ani chuanin ram hi an la thei don lo tu na sai bul lama po JCB in kong an ron siam thar le ta ani a khatiang kha an thil tum dan hi tuna Imphal East District le Kangpok P District hemi in kara aram te hi azam thei ang mera ron lak dan hi tuna hian an ngai to ni tamter hian alanga hei hi ka ke ni lampang po in mei te ho in kan ram in chu sakha chu kan du don lo ani chu wang chuanin in ka na zong ala tling le nge don kai ni re lo te a hian in ka na aron tling le nge yin ke chuan ka ringa ni ti kha ka lo mu dan ani a tuna hian sai bul lama an ron kap le ani lo po in tuna gam gi phai lam e sek mai ne na in ri na lam kangla tum bi lama hianin an ron be le ka ringa ni ti kha ka lo mu dan ani a tin a number a pathum na chuan tuna sugunu lam tuna sero lam kan ti a po hianin ma an ron la le thei ani ti kha ke mai na mun thum ma
karin dan le mấy tỷ hậu chết dan các ngày tuổi hiền nên he mi mun thum te hi mấy tỷ hậu in hoa ba cả bộ an la ron bi chung tu ra ka lo mu da ani e ole abeng pat thak thil kal dan han en hian engemaw a thleng le thuai dawn ni hian a lang tlat mai a chu wangin zawrhna dang vak pawh kan in zawt hrih lo mai anga thu thar a awm leh thuai tura kan ngai a thu thar awm leh dana zirin report kan rawn tar lang leh vat tura ngai langin a tha ange